I bok ljudi, ja sam Hrvoje, dobrodošli na moj kanal. A da, klasik, imam fotić šat u ogledalu, selfie. Evo, da sam napravio. Danas vam želim pokazati šta se sve može postići svojim radom i svojim trudom. Znači, proći ćemo kroz moje prve fotke tako da ćete moći vidjeti moj napredak, kako sam slikao i jesu li te slike išta dobre, da li išta valje. Ako vam se sviđa ovakav tip videa, pišite mi dolje u komentare, subscribe-ate se na kanal jer stiže svaki tjedan po jedan ovakav video u kojem ću ja objašnjavati neke stvari, reagirati na stare fotke, motivirati vas. Samo kratko da kažem, kako bi vas uveo u tu neku priču, dobio sam svoj prvi fotić u 4. srednje, znači to je bilo otprilike prije 4 godine. Jedno vrijeme sam dosta bio zaljubljen u crtanje, ali ta ljubav mi je nekako prerasla u fotografiju zbog toga što sam shvatio da volim kada možeš zamrznuti trenutak, to se jedino može napraviti u slici i zato mi se to jako svidjelo. Kako sam zapravo shvatio da mi je ljubav fotografija i video? Zato što sam još od malena volio uzeti od roditelja fotić, onaj point and shoot, onaj mali, i išao bi okolo, snimao bi sam sebe, radio sam kao svoj show i volio sam se zezat ispred kamere, isto tako volio sam uzeti fotić i nekih svakodnevnih prizora pokušati napraviti nešto zanimljivo, tipa slikati neki cvjetić ili nešto. Kao mali uvijek sliko cvijeće po kući jer mi je to bilo onako i jedno od najzanimljivih stvari. I ako bi se dovoljno približili njemu, dobili biste onako neki blur iza, što onako izgledalo kao malo profesionalniji fotka i onda baš je bio dobar osjećaj kao wow, vidi ovu se sliku slikao, I tako se zapravo rodila ta neka ljubav. Tijekom tih nekih razdoblja odrastanja nisam baš to toliko shvaćao, ali kako sam počeo odrastati i kako sam shvatio zapravo da volim crtanje, tako sam shvatio i da zapravo sam od uvijek imao tu neku ljubav prema zabilježavanju općenito nekih momenata. Da li to bilo videom, da li bilo fotkanjem. I sad tu svoju ljubav želim prenijeti u ovakve neke videe. Idemo sad na fotke, da dalje ne dužim, da vidite kako sam ja svoje prve fotke fotkao sa prvim fotićem koji je bio Canon 1200D. Nažalost neću moći reagirati na svoje baš sve slike. Ovo ljeto sam si slučajno izbrisao hard disk i ostao sam bez slika. Crkla mi je baterija, ali na svu sreću napunio sam ih 3, tako da možemo nastaviti video. I evo nas ljudi u mom mobitelu. Kao što možete vidjeti, današnje slike su mi jako dobre. Prve fotke nije da nisu bile dobre, ali vidi se da su prve fotke. Taj stari account, baš mi je žao, puno fotki sam imao koje sam izbrisao. Tako da nećete moći vidjeti sve od prve fotke, ali idemo na prvu fotku. Stavio sam opis Monaco, ne znam zašto. Mislim klasičan šat. Mislio sam da je jako cool zato što sam stavio, bila je kao grana od drveta i onda sam kao, evo da je tu kao u sredini ova grana. Imao sam to oko za neki detalj. Sad druga slika, iskreno se ne sjećam baš kad sam ovo slikao. Lijepa slika. Idemo dalje. A ovo opet isto slika mene, nešto kao igranje s Photoshopom. Tad nisam imao pojma šta radim u Photoshopu, u biti izrezao sam si facu. Dodao sam tu neku crticu bijelu iza, fora šat. Sad ovo je možda jedan od prvih photoshooteva koje sam onako se baš potrudio i htio sam nešto napraviti. Išli smo na ovaj most, ja i Ivana. I kao što vidite tu sam ju sliku i dobra stvar koju sam napravio je, mislio sam da će ove slike baš biti neke grozne i loše, ali čak je i okej slika. Sjećam se zašto ju nisam centrirao na sredinu, čak. Na sredini nije bilo nikakvog svjetla i ona kad bi stala u sredinu, moj fotić je bio toliko loš da uopće ne bi mogao napraviti da ju vidim imalo. Tako da sam rekao je da stane ispod ovih svjetala, vidite kako ide ovaj put tunela. Rekao sam je da stane ispod tog svjetla kako bi to svjetlo osvjetlilo od dolje. I čak je ispalo baš cool, baš je fora. A da, klasik, imam fotić šat u ogledalu, selfie. Svatko tko je prvi put imao fotić mora napraviti barem jedan selfie u ogledalo da ljudi vide da imaš fotić, kao ja sam sad faca, ja sam sad cool. I to je taj šat. Evo, što sam napravio. Znači slika je full dobra. Full je dobro smišljena, kreativna, portret i onda, ja ne znam šta sam ja napravio svoje usne.
Iskreno zaboravio sam. Zaboravio sam da sam ja radio ove fotke. Imao sam više kreativnosti tada nego sada, ono. Sad ništa ne radim. Samo odem i fotkam bez veze. Ali danas sam napravio neku fotku, tako da ću usporediti današnju fotku, editi sve uz ove tu fotke što sam sad gledao. Tako da idemo dalje. Znači, ova je fotka, kad sam prvi put na Instagramu vidio, u biti ne mogu se sjetiti, ali imate baš ono tip fotki gdje ljudi u fotku stavljaju neki geometrijski oblik, ali onda ono naprave nešto kreativno. Stavit ću tu pa ćete vidjeti. I prvi put sam vidio to i ono, wow, cool, idem ja to probat. I zabrao sam baš fotku na koju to ne ide i ne znam zašto sam napravio ovo na Adidas, baš je ono, baš je bez veze, baš je retardirano. Bio sam glup, nemojte pratiti trendove. Možete naučiti iz njih, ali nemojte pratiti trendove, radite svoje, nešto. Još mi crte nisu ravne. Ovo se sjećam. Ovo je fotka na plaži, mislio sam da je cool, apsolutno je trash, užas. Mislio sam desaturated ću sve osim kamenja. I bit će, cool je, ali užasno je. Kao prvo kompozicija uopće nema ništa primamljivo oku osim, ženskih nogu. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Ovo je slikano s mobitelom. Isto je jedan od klišeja slika, svatko tko se ikad krenuo baviti fotkanjem, svatko misli ajme, šta mogu danas kreativno napraviti i onda vidiš onako padne kiša, slikat ću kapljice na prozoru. Nemojte slikat kapljice na prozoru, osim ako imate stvarno nešto kreativno napraviti s time. Inače, bez veze, nećete ništa napraviti s time. Stand out 0, znači ja mislim da na svijetu postoji 90% ovakvih slika. Evo se sjećam, znači ova fotka, ovo je jedna od prvih, možda i prva fotka koju sam baš probao onako kreativno napraviti u Photoshopu. Sjećam se da vidio sam ovog jednog fotoeditora na Instagramu i mislio sam ajme kako bi bilo cool da ja tako nešto napravim od svoje slike, da rekreiram. I šta se dogodilo? Shvatio sam da nemam pojma Photoshop. I bez obzira što sam shvatio da nemam pojma Photoshop, nisam odustao od te ideje, pokušao sam nešto napraviti. Kao što vidite, izrezao sam neke braševe, nešto sam napravio, ali čak nije ni toliko loša slika, samo što se full skuži da je Photoshop. Ništa bez veze. Neki lik mi je komentirao, keep up the good work. To ja komentiram ljudima kad su okej. Kao, radi, ima nade za tebe, bit ćeš bolji. Mislim, istina je, ako radiš postaš bolji, ali najgore kad ti to neko komentira, znaš, i samo da slika. Ovo je isto fotić, ovo je stari. Jako mi se sviđa ova fotka, iz par razloga. Savršeno vrijeme, oblačno, bila je pala kiša, tako da je bilo mokro na podu što je reflektiralo svjetlost gore. Jedna od najljepših lokacija u Rijeci koja mi se sviđa. Sviđa mi se full ova zgrada iza. I edit, ovo je jedna od prvih fotki koje sam ja počeo editat. I baš je dobar edit. Baš sam bio počeo, tu se baš vidi napredak od onoga. Tu sam baš počeo razmišljati umjetnički, kako kompozirat sliku, gdje slikat šta, kako editat. Jest da edit nije najbolji, ali za ono vrijeme... Nazad na video, treći put se kamera isključila, kao pregrijava se. Eto ti. Zašto moraš snimati u 4K, a? Zašto? Ne znam ni ja. Ne znam, to i ja sam sebe pitam, iskreno. Ništa, idemo dalje s videom. Ovo ćemo na kratko, imam još 11 minuta na memorijskoj kartici, nisam ispraznio. Na brzinu ćemo ovaj video završiti. Mislim da se ni vama ne gleda ovo previše. Ne znam, niko baš nije puno ni tražio, to nije niko ni pisao. Vidjet ćemo još 2-3 slike i to je to. Evo, to su ove dvije. Znači, ova slika, iskreno, za to vrijeme je bila super. Tako da, za to vrijeme sam bio full ponosan na ovu sliku. I dobra je slika, ali fotić je bio preloš da bi se slikalo u mraku. Tako da se vidi onaj noise, ali mislim, 5 za kreativnost. Idemo dalje. I zadnja slika danas. Ova tu. Dobra je. To sam slikao, to nije baš jedna od prvih slika, isto sam slikao kad sam kupio novi objektiv od plaće. Ovo je slikano sa 50 mm 1.8. Okej, slika, edit je malo bez veze, iskreno. Kada bi imao ovu istu sliku, a imao bi u 100% da nisam izbrisao ljetos hard disk, preuredio bi ovu sliku i mogao bi vam pokazati kako bi ja editao tu sliku drugi put.
ali šta ćeš? Kad sam bio glup. I to je to, ljudi. Nadam se da ste naučili nešto iz ovog videa. U biti poanta ovog videa zašto sam ga napravio, ne samo zato što bi bilo zanimljivo pogledati moje stare slike, nego zato što možete vidjeti kako sam napredovao u ovih 4 godine od kako sam dobio prvi fotić. Poanta ovog videa je da radite nešto ako to volite, bez obzira da li ste loši u tome, jer morate prihvatiti to negativno. Morate u životu failat, morate sakat, morate padat, da biste naučili, da biste se digli, da biste postali bolji. Jednostavno to je proces, ne postoji savršena osoba, ne postoji netko tko uzme nešto i radi odjednom i postane odličan u tome. S vremenom i s radom dolazi kvaliteta i nemojte se nikada uspoređivati s drugima. Zato što kada se počnete uspoređivati s drugima mislite da ste vi loši i onda vas to demotivira, prestanete htjeti haslat itd. Tako da još jednom, ako vam se sviđa ovaj video, ako vam se sviđa ovakav style kontenta, komentirajte mi, nemojte se sramiti komentirati na ovaj video, subscribeajte se dolje, lajkajte i svaki tjedan dolazi novi video, tako da vidimo se, peace.